Helo, a chroeso nôl I Sgwrsio. Mae flin dy fi, dwi'n gwybod dwi wedi bod eitha araf gyda'r y penodau eleni, ond mae'n anodd I jyglio popeth weithiau. Gobeithio mae popeth yn iawn gyda chi. Mae penod arbennig gyda ni heddi, achos ni siarad gyda Katie Owen, a Dechreuodd Katie ddysgu Cymraeg at the time of recording, 1 mis yn ôl. So dim ond 1 mis. She started learning Welsh only a month ago. Ond nes I ddim yn quite sylweddoli hwnna tan y diwedd o'r podlediad. I didn't quite catch that until the end of the podcast. So I'm saying it up front and then you hear me at the end. Realise. There we are. Ond croeso nôl, gobeithio mae pawb yn iawn, a chroeso I Sgwrsio. Helo, a chroeso I Sgwrsio, a heddi dwi'n siarad gyda Katie Owen. Siamai Katie, sut wyt ti? Siamai, da iawn diolch, y ti? Dwi'n really iawn diolch, diolch yn fawr iawn am ddod heddi. Dim problem. Cool. So, fi moyn gwybod tipyn bach o pwy o'i ti, os ti'n gallu dweud. Dim llawer, ond just I ddechrau, pwy o'i ti, Katie? Katie ydw I. Dwi'n byw yn Llundain ar hyn o bryd. Dwi'n dod o Monteclin ac Merthyr. Dwi wedi bod yn dysgu siarad Cymraeg a byti mis nawr. Dwi'n gweithio mewn DJ a presenter. Mae hwnna'n cool. Diolch. Yeah. Mae hi'n hwyl iawn, dwi'n caru. Dwi'n dychmygu. Na I ofyn ti tipyn bach mwy am dy swydd di wedyn. Ond, so, o le ti'n dod yn reiddiol? Felly, fy mam yn dod o Monteclin a fy dad dod o Merthyr. So, every time I say Monteclin, dwi'n dweud Monteclin, my dad says, no, Merthyr. Then every time I say Merthyr, my mum's, no, Monteclin. Yeah. So, Monteclin ar y wythnos a Merthyr ar y penwythnos. Iawn, okay, yeah. Mae'n pwysig I ddweud y ddau, achos dyna le ti'n dod. Mae ddau lefydd rhan o ti. You know. Mae'n anodd I fi, achos dwi'n dod o pentre bach rhwng Caerdydd a Chasnewydd. A nes I tyfu lan yn y canol. So dwi'n teimlo fel dwi'n dod o Caerdydd, ond hefyd kind of dod o Casnewydd, achos dwi'n gwybod y ddau, so dwi'n deall ti tipyn bach. Two places in one. A fi. Yeah. So, a hyn o bryd, ti'n byw yn Llundain? Yeah. Ers bryd wyt ti wedi bod yna? 5 mlynedd. Cool. A dwi'n credu dy swydd di yn diddorol iawn. So ti'n neud bach o presenting, a hefyd ti'n neud bach o DJ-o. DJ-o. Pa fath o presenting o'i ti'n neud? Presented ar Radio 1. I covered the Christmas show a siarad ar Radio Wales ar y pêl-droed yn y Euros. Oh, cool. Ac dwi'n siarad ar Bwglw Radio yn Llundain. So a mix of few different... Yeah, tipyn bach o popeth. A little bit of everything, Yeah, so pan ro ti'n neud y Euros, ble ti? Ffrainc oedd e? No, blwyddyn diwetha. Iawn. The Euros in Cardiff, wnes I show for the fans, chwarae to boost people's spirits. Oh, cool. Nice. Pa mor aml wyt ti'n siarad ar y radio? Siarad ar Radio Bwglw bob wythnos. Nice. Ar nos dydd Wener. A beth wyt ti'n neud? Pa fath o
radio yw e. A sa'n gwybod radio Boogaloo. So, like, cerddoriaeth? Cerddoriaeth, yeah. Yeah, it's a cool station. Yeah. It's broadcast ar-lein. Iawn, pa fath o cerddoriaeth o'i ti'n chwarae ar y radio? Dwi'n chwarae indie, rock. Dwi'n caru all genres a cerddoriaeth, ond dwi'n chwarae indie, rock, 90s, 60s ar y show, ar y Boogaloo. Nice. Oh, cool. Mae'n diddorol iawn. A hefyd, basically, dwi'n gwybod ti'n neud pethau gyda bandiau. Yeah? Dwi wedi weld ti'n siarad mewn gwyliau haf, like summer festivals a stuff. Wyt ti'n neud pethau fel na? Wnes I DJ ar mewn festivals ac hostio'r Leeds Festival. Wow. Ac interview bandiau backstage. Cool. Profiad da? Ges ti profiad da? Da iawn. Mae'n anhygoel. Yeah, I bet, I can imagine. Pwy nes ti siarad gyda? Siarad gyda Kelly Jones, gyda Youngblood, Miles Kane. They're y pobl I've interviewed. Ac wnes I DJ gyda Kasabian, Joe Wiley, Rick Astley, Blossoms, Sam Fender, llawer o pobl diddorol. Yeah, bendant. Yeah, dwi'n gytuno. A llawer o pobl wahanol. Ien. Llawer o pobl wahanol, bandiau wahanol. Oh, mae hwn yn wych. A dwi'n hoffi festivals. Dwi'n mynd I Green Man. Pob blwyddyn. Ond sa'n wedi bod I unrhyw gwyl mawr. Dwi'n reckon ti'n mynd mawr festivals? Really bigger festivals? Sa'n siŵr, achos does dim llawer, like, does dim digon o amser I wneud popeth fi moyn wneud. You know, achos dwi'n trio wneud yr Eisteddfod hefyd a teithio, and by the time I've done all that, does dim digon gwyliau gyda fi ar ôl. Gotta pick and choose, you know. One day. So, yes, falle, un dirnod, beth yw dy hoff brofiad gyda gwaith? Felly, dwi'n meddwl pryd wnes I hostio'r Leeds Gŵyl. Wow. So many to choose from. Dwi'n caru every experience. But ond pryd wnes I hostio'r Leeds, mae hyn unreal. Profiad arbennig. Profiad arbennig. Bendan, Iawn. Mae'n cool. A fel, cwestiwn anodd nawr, ond oes hoff band gyda ti te? Fy hoff band, fy teulu chwarae The Beatles, pryd o oed ifanc iawn. Felly, dwi'n caru The Beatles, always, all time hoff bandiau. Ac newydd hoff bandiau, dwi'n gwrando llawer Cage the Elephant ar hyn o bryd. Ac Adwaith. Dwi'n hoffi Adwaith. Maen nhw'n really dda. Adwaith. Dwi'n dechrau gwrando ar mwy artists Cymraeg, canu yn Gymraeg, ac achos dwi'n deall what they're saying. Dwi'n deall nawr. Felly, you know, it means more I can understand so dwi'n dechrau gwrando a lot more Cymraeg. Ac mae hi'n helpu fi dysgu mwy Cymraeg. Dwi'n caru Ymyr o Hyd. Wyt ti'n... Classic. Every time dwi'n gwrando Ymyr o Hyd, os dwi'n
cerdded ar Llundain. Dwi'n gwrando o hyd, and I feel so proud to be Welsh. Yeah, mae'n can dda iawn. Dwi gytuno, A dwi gytuno gyda ti, pan o'n i'n dechrau dysgu Cymraeg, nes i rando i llawer o'r cerddoriaeth Cymraeg, a roedd y cerddoriaeth helpu fi hefyd. A pan ti'n dysgu mwy a mwy, ti'n gallu deall mwy o'r y caneuon, os mae'n neud sense. It's like picking away and discovering something, like, and you get to re-experience the same song, timod. Yeah, it's like you seeing it in a whole different way, because you understand what's being said, and it means so much more then. Yeah, bendant, yeah. Cool. A mae llawer o'r cerddoriaeth Cymraeg a dda iawn. Wyt ti wedi clywed o'r y gŵyl yng Nghaerdydd, Tafwyl? Maen nhw'n neud dros y haf, a mae gŵyl yn y Castell Caerdydd. Oh, wow! Yeah, mae'n really cool. A just llawer o cerddoriaeth o bandiau Cymraeg. Oh, wow! Beth date? What? Un funud, yna I checio. So what's June in Welsh? Mehefin, mis Mehefin. Yeah. Dwi'n meddwl. So, yeah. Mis Mehefin. Yr ail penwythnos o'r mis Mehefin. Ah, nice. Mae'n hwyl iawn. A gŵyl am ddim. Ah, wow. Mae'n really pwysig i cael llwyfan neu platfform fel na yng Nghaerdydd i dathlu y cerddoriaeth. Yeah. So, oes unrhyw stori diddorol gyda ti trwy'r dy gwaith? Oh, dwi'n meddwl any appropriate. Yeah. Well, yeah. That you can share, pa becso os ti ffili. Let me think. There's llawer stories, ond dwi'n trio which one is appropriate. Yeah. Ar y fy teulu yn gwrando ar podcast. Yeah. Gweithio mewn cerddoriaeth industry, nes i gwrdd llawer pobl diddorol. Probably in Leeds, I'd say, Leeds Festival, meeting everyone. I met Slow Tie. Do you know the rapper Slow Tie? It's a rapper, and I was trying to be cool, but I really wanted a selfie with him. So I went up to him and I was like, "Oh, my mother loves you. Do you mind if we could send her a picture?" What a shout! And then he was like, "Oh, that's really nice." And I'd been cerdded off. I don't know. I was like, "The picture was for me." Yeah. That's a good line though. I might use that. Syniad da. Fab. Diolch am rhannu. Katie, gai ofyn pam oed ti'n dysgu Cymraeg? Dwi'n mynd ysgol Saesneg, and dwi'n caru dysgu Cymraeg yn ysgol, ond we only learn dysgu numbers and colours, not how to have a proper conversation. Ac pryd nes i Llundain, I completely stopped siarad Cymraeg o gwbl. A fy teulu yn siarad Cymraeg. My great grandparents all spoke Welsh, and a dod o Cymru. I used Ancestry to trace my family back, and the most exotic I got was Mid-Wales. So dwi'n timely on. I want to, connect with my roots and speak it like my great ancestors can, because no one else, none of my, grandparents or parents can siarad Cymraeg. So I want to felly go back and speak it like my great grandparents. And I've always loved the language, and I feel being from Wales and able to speak Welsh, I really want to speak it. So dwi'n trio siarad Cymraeg. Ti yn siarad Cymraeg?
a siarad daith gyda'r Cymraeg. Ond dwi'n deall dy reswm di cant o cant. Achos dyna pam dechreuais i dysgu Cymraeg. To reclaim something almost, you know. Ie. Achos ni wedi colli yr iaith yn fy ngheulu i hefyd. So yeah, i cadw yr iaith, i cadw Cymraeg yn pwysig, brydferth, a yeah, rhywbeth i teimlo falch amdano. Dwi'n teimlo'r pryd dwi'n siarad o dwi'n deall any Cymraeg, dwi'n teimlo proud. Yeah, and you should, you know, what teg. Yeah, mae hwn yn reswm dda. A sut wyt ti'n dysgu Cymraeg te? Dwi'n dysgu Cymraeg gyda Say Something in Welsh. Dwi'n trio dysgu ar-line. Some people, it works for. Dwi'n ADHD gyda fi. I've got ADHD, so I struggled to concentrate with lessons online, so I just couldn't really absorb any Welsh properly. But I find with Say Something in Welsh, because it's just speaking and practicing, you know, ymarfer siarad, and it's about your memory, I find it sticks better with me. Yeah, dwi'n credu ni'n lycus i cael mwy nag un ffordd i ddysgu. You know, Say Something in Welsh, dosbarth, llyfrau, there's lots of different ways now, so we're lucky to have the choice. I fact doing time as well, I'd say the best way, it just, even though you know it's quite scary and it seems daunting, just ymarfer siarad gyda pobl, you know, pobl pwy siarad Cymraeg, they want to help you, you know, ti'n moyn helpu, they want to help you, they'll have patience with you, because I just, you know, if I feel like the community of learning Welsh and speaking Welsh are all great with, you know, gwych. Yeah, dwi'n cytuno, yeah. Dwi wedi cyrdd a llawer o pobl gwych sydd wedi helpu fi. Yeah, man, dwi'n cytuno gyda ti. Completely agree. Oh, sorry. Although it is scary to, you know, put yourself out there and you feel quite vulnerable after a while, then you do pick it up when it clicks. Yeah, ond dwi'n credu man rhywbeth pwysig i teimlo, like vulnerable, mewn sefyllfa fel na. A mae pobl weld hynny, a maen nhw'n moyn helpu mwy. Yeah. Ond mae'n gallu bod anodd i weithiau hefyd i wneud hynny. Dwi wedi dechrau mynd i côr Cymraeg. So dwi wedi dechrau mynd, ond achos es i ysgol Saesneg, dwi ddim yn gwybod llawer o fel, you know, caneuon Cymraeg, tradyddiadol, sut i canu, sut i darllen. So, even now, dwi'n dal yn y sefyllfa lle dwi'n teimlo vulnerable hefyd, you know, ond dwi'n just dweud, oh hey, like, sa'n wedi bod yn y côr o blaen. Ond ma' nhw'n really nice. Ma'n hwyl. Oh, hyfryd. Siwr o fod, mae côr yn Llundain. Côr Cymraeg Llundain, siwr o fod. Maybe in yr Welsh Centre. Yeah. Gallai ddim canu. Dwi'n canu ofnadwy. Oh, yeah? Yeah, and unfortunately, one of the few Welsh people that can't sing. Well, ti'n neud digon gyda cerddoriaeth yn barod. Dwi'n caru trio canu. Yeah. Ond, hey, os ti'n hoffi canu, sdim ots os ti ddim yn gallu canu. You know, it doesn't matter. Os ti'n hoffi pai becso. A gyda Cymraeg, a hyn o bryd, ti'n recordio y iaith ar Daith. Yes. Yeah. Pwy yw dy diwtor di? Fy mentor ydi Hugh Stevens. Mae hyn yn cool. Mae Hugh yn hyfryd. Yeah. Llawer hwyl, he's very fun, lovely, ac patient, very patient gyda fi, achos I'm always saying, Hugh, beth ydi yn Gymraeg? Every 10 munud, gwen Hugh, ask llawer questions, but mae Hugh ddim yn mind, he's really anhygoel. Oh, fab. Well, I mean, a dyna
sut i neud e, mae rhaid i ti ofyn cwestiynau pob 10 munud. Like, that's the way to do it, you know. Beth ydy hynny? Dwi gytuno gyda ti. Nes ti nabod Hugh cyn y raglen? Nes i gwrdd Hugh ar y cerddoriaeth circuit, you know, mewn Radio 1, ac gigs yn Llundain, ac Hugh gave me advice for, he called me and gave me advice for Leeds Festival when I hosted the main stage, because he'd done it for so many years, bless him. So he's just an all-round lovely man. Oh, boy, that. Oh, nice. I mean, yeah, mae e'n bach o legend, really, yn y scene cerddoriaeth. A mae'n really nice I clywed mae e'n mwyn helpu pobl hefyd, you know, like, gyda cerddoriaeth, gyda dy career ti, a Cymraeg. He sounds like a good egg. Yeah. Oed ti'n mwynhau Iaith ar Daith? O, dwi'n caru. Mae'n anodd, ond hwyl ac rewarding, you know, ond pawb siarad Cymraeg. Everyone speaks Welsh, the crew, everyone, which is scary, ond the best way to, you know, learn, because I'm, you know, dwi'n trio dwedes ti pobl siarad yn Gymraeg gyda fi, dwi angen ymarfer ac pawb patient. Everyone's very patient with me, bless them. Ond mae'n hyfryd, yeah. A mae'n fel crash course yn Gymraeg. That's the thing. Everyone in the Welsh-speaking community has got, you know, when they know you're dwi'n ddysgu Cymraeg, they'll help you as much as possible, which is... Yeah. Dwi'n cytuno. A sut mae'n teimlo I bod o gwmpas Cymraeg? Achos, obviously, ni'n dod o'r teulu Saesneg, ni'n dod o'r ardal Saesneg, profiad wahanol, you know? Sut mae'n teimlo? Mae'n teimlo proud, achos dwi'n deall beth pobl dweud, ac dwi ddim yn siarad, wel, dwi'n siarad Cymraeg very little, bach iawn, am mis ago. Gallai ddim siarad Cymraeg o deall Cymraeg. Hang on, un mis yn ôl, a month ago? Yeah, dwi'n dechrau dysgu Cymraeg am biti mis ago. Oh, wow. So dwi'n teimlo proud pryd siarad gyda pobl yn Gymraeg, ac even though gallai ddim respond rhywbeth arall, dwi'n deall. Katie, chwarae teg. Oh, diolch. Ti'n fab. Like, mae hwn yn amazing. Oh, diolch yn fawr. Yeah. Okay, sorry, nes I ddim yn gwybod pan dwedes ti, yeah, I didn't register, literally, ti just wedi dechrau dysgu. Oh my days. Wow, well, I mean, ti'n neud anhygoel te, chwarae teg. This is the first un amser dwi'n siarad yn Gymraeg ac proper conversations. Oh, cool. Well, dwi'n teimlo hapus I bod y person cyntaf I siarad gyda ti. Ond dim y person olaf. Cool. Well, gyda dysgu Cymraeg, oes hoff gair gyda ti yn Gymraeg? Llawer gair. Ar hyn o bryd, fy hoff gair ydy cyntaf. Yeah? Yeah. Pam? Achos... Y ffordd mae'n swnio, neu? Yeah, cyntaf. Yeah, as in cyntaf. Yeah. Yeah. Dwi'n hoffi cyntaf. It sticks with you. Yeah, yeah. yeah, mae'n, dwi'n gytuno. Yeah, gair dda. Ar Iaith ar Daith, beth o'i ti'n neud, o beth o'i ti wedi neud? Os ti'n gallu rhannu. O'i ti'n gwneud? Beth ydi? Gwneud, to do. So beth o'i ti wedi gwneud? What have you done? Dwi'n teithio around Cymru, ac dwi'n gwneud challenges yn siarad Cymraeg.
challenges gyda food ac outdoors ac llawer cerddoriaeth a natur a just teithio mewn Cymru. Perffaith, mae'n swnio'n hwyl iawn. Oes unrhyw stwff ti'n ffeindio anodd pan ti'n dysgu Cymraeg? Dwi'n teimlo anodd pryd pawb siarad Cymraeg yn rhugol ac achos dwi'n moyn siarad I want to speak Welsh so much I get frustrated sometimes that I can't speak it fluently with everyone and and because I want to speak it so much I've got like this burning passion to just speak it fluently. I'm like I just want to I know what people are saying but fast forward. Yeah, I can't dwi'n meddwl dwi'n gwybod beth pobl dweud ac dwi ddim yn siŵr sut I can respond and it'll make sense. But dwi'n trio ymarfer mwy ac hopefully soon dwi'n siarad yn wella. Yn bendant. So, o'n i'n wylio cyfweliad ar dy Instagram di a dwi wedi ffeindio mas mae dad di yn eitha enwog hefyd. A mae fiancé yn eitha enwog hefyd. So mae dad ti yw Johnny Owen. A mae'n director. Fy dad yn cyflwynydd pêl-droed a'r siarad yn TalkSport. Cool. A dwi ddim yn siŵr how to say dweud yn Gymraeg. Film director ac actor. Mae'n gweithio mewn teledu ar pêl-droed. Mae hwnna'n cool. Cool iawn. Mae'n film model a fi. Yn bendant. A hefyd, so, basically, dwi'n massive fan o This Is England. Mae'n ffilm a cyfres arbennig iawn, like really dda. So dwi'n really hoffi y cymeriad LOL yn y ffilm, a mae Vicky yn sa'n gwybod sut i ddweud ei cyfenw hi? Vicky McClure? Vicky McClure. McClure. Ie. Mae hi wedi wneud llawer o pethau ar y teledu a hyn o bryd, dwi'n credu, ie? Ie, mae hi'n mewn Line of Duty a Trigger Point. Mae hi'n cool. Wyt ti wedi weld This Is England? Dwi'n caru This Is England. Ie, nes ti weld y cyn cwrdd â Vicky? No, fy dad, nes i gwrf I met. Ie, nes i cwrdd. Pryd 12 oed. Iawn. A felly, dwi ddim yn gwylio This Is England achos ifanc. Very young, ond dwi'n gwylio the series pryd dwi'n gwrf Vicky ac it was like, wow, it's anhygoel. Ddoniol, tywyll. Mae lot o pobl da iawn, Stephen Graham hefyd. Like, do you absolutely carry Stephen Graham. He's like, excellent. Cool, fab. Diolch am rhannu hynny. So, na I ofyn y cwestiwn olaf I ti. Mae peiriant amser gyda ti, a ti'n gallu mynd nôl mewn amser ac ymweld tri lefydd wahanol. Ble fasa ti fynd? Dwi'n caru chwedegau. Dwi'n caru the fashion, cerddoriaeth ac fy hoff band y Beatles. Ac dwi'n moyn gweld nhw live. Would love to see them live. Ac dwi'n hoffi 90s. 90au. Dwi'n dylanwadol ar y fashion, ar music, cerddoriaeth. Katie, diolch yn fawr iawn. Mae wedi bod pleser I cyrda ti ac siarad gyda ti. A dwi'n mor impressed ti wedi dysgu llawer mewn amser byr iawn in such a short space of time.
Dwi'n edrych mlaen i siarad gyda ti eto mewn un flwyddyn i weld ble wyt ti yna. Ond diolch yn fawr iawn. Os mae unrhyw un moyn ddilyn ti ar Instagram, beth yw dy Instagram di? Fy Instagram ydy at Katie Owen. Fy enw, Katie-Owen, at Twitter a TikTok, all just Katie Owen. Yeah. Forgot about those, yeah. Well, diolch yn fawr iawn a poblwc gyda Iaith ar Daith a dy Gymraeg. Diolch yn fawr. Cool. Hwyl. Hwyl fawr. Ta-ra. Wel, dyna ni. Diolch yn fawr iawn eto am rando. Mae'n bosib i ddilyn ni ar Instagram, Twitter a Facebook. A hwyl fawr.